Definitivno najviše čitaju oni koji to moraju, studenti i srednjoškolci. Treća kategorija koju niko ne tera da čita, ali je veoma aktivna, su penzioneri, pokazuju statistike Biblioteke grada Beograda. A najmanje čitaju ljudi 30-40 godina, verovatno zato što su zaposleni, imaju malu decu i nemaju vremena. A šta se to najviše traži? Lektira, ali ne iz čiste čitalačke ljubavi, već zbog dobrih ocena. A kako je lektira iz godine u godinu ista, ti naslovi ne ulaze na top liste biblioteke. Ali kad napravite analizu ovih drugih 10 knjiga, vidjet ćete da su to uglavnom nagrađene knjige. I ako pogledate sad najnoviju top listu najčitanijih knjiga Biblioteke grada, vidjet ćete 3 pisca koje su dobile ove, prošle godine i pretprošle, na primjer, Ninovu nagradu. To su Velikić, Filip David i tu je Aleksandar Gatavica. Ako se po nekoj knjizi snimi film ili serija, odmah se traži ne samo ta knjiga, već sve od tog pisca. Takođe možda je interesantno kada neki pisac premine, odmah sutradan se traže njegove knjige. Evo sad skoro je nedavno preminula američka spisateljica Lee Harper i odmah se praktično Ubiti pticu rugalicu, njen najpoznatiji roman, je ušao u prvih 5 najčitanijih knjiga u februaru i u martu. Borba između polova prisutna je i među policama. Statistika pokazuje da žene više čitaju. Muškarci biraju istorijske romane, a žene vole popularnu psihologiju. Postoje čitava plejada ženskih pisaca koji se jako rado čita i uzima. To su Mirjana Bobić-Mojsilović, Ljubica Arsić, Mirjana Mitrović, Svetlana Velmar-Janković i praktično i ove mlade možda novinarke koje su se sad otisnule u te literarne vode, takođe su dosta čitane. Na top listi trenutno vodi Pokoravanje Mišela Ulebeka, a bibliotekari imaju i mali trik. Jednomesečno predlažu neke knjige koje su zaboravljene, a koje su lepe i kvalitetne i one stoje u posebnoj vitrini. Zanimljivo je i da su svi Beograđani stariji od 65 godina doživotni članovi biblioteke besplatno.